Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sabtina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus Kiai Haji Mahalli Toha, Kiai Haji Suhur, Kiai Masham, Kiai Jazuli, Cukenan Kiai Ahmad Sa'dud Daroin, yang terhormat seteja pejabat pemerintah Kong Langkong Kades Ampunten Tengah Haji Lutfi, Kades Tampu Akung Barak Syamsul, terseteja para pejabat selain, Buya Labib atau nama aslina Qasim Abdillah sebagai tuan rumah si hari mangken membeda pengajian dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Singkat pemator bekto ampun malam kula legelak pengarah apa rengah ben penceramah pertama keng penceramah pertama nak amaap kula Surabudian dak remese tak ngiding aki pidato nek wah dadi biasa ngetek mun bedepan. Para rabu bedestong hikayah dan gula mator ke panjenengan diare semakin jangkulan dia ruwiya annam ra'atan min bani Israel ja'at ila Musa alaihi salatu wassalam. Setong bekto beda orang bini dari Bani Israel acabis ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kula acerita bab Nabi Musa banika karena rata-rata Nabi Muhammad kaento sering kali kak dinto dalam sejarah nah bersinggungan khusus sareng Nabi Musa. Tore bahasa ban gula. Setong bekto Kanjeng Nabi kak dinto para bapak, para ibu kak dinto perpanjerajo na musibah dari banyak orang-orang senyake ika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada bu rahimallahu akhi Musa qad utiya bi aktsara min hada fasabara rawahul Bukhari. Allah abri rahmat dek katretan kaula si anyaman Nabi Musa seka iman Nabi Musa panika lamba esake esaraan ben kula fasabar sabar Nabi Musa. Dadi seka boy pantum Nabi Musa. Boleh. Dalam hadis rawahul Bukhari. Enalekana Gusti Kanjeng Nabi ning Isra Mi'raj kak dinto ngaule perintah salat 50 bekto. Diperiksanin sareng Nabi Musa. Ajunan oleh penapa dari Allah. Akhiran Nabi Muhammad ajabab
faradallahu ala ummati khamsina salata. Allah abri perintah ke umat dan gula sekat solat. Nabi Musa ada bu, raji' rabbaka, raji' rabbaka. Tak langkong Nabi Muhammad beli boleh ajunan ke pangeran. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Umat ajunan tak kira mampu mensurah bajang sekat. Kal nakal. Kijat terkenal lempon. Berarti jat Nabi Musa laoning je umat Nabi Muhammad dengan nakal. Apa? Pengalaman umat tibi. Paham ki? Kemudian Rabu boleh Nabi Muhammad. Oleh napa sambian dari Allah? Faradallahu ala ummati syatraha. Potong separuh. Karya kami. Raji' rabbaka. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Beli boleh? Tak kira mampu pun tak. Dibudi na pas kare lema. Oleh lema kan itu pasal debu Nabi Musa. Beli boleh? Tak kira mampu. Pasal debu Nabi Muhammad. Saboran monsurah beli boleh. Abdi ni gengget tahu dusik. Arden na le pangki cek le mak bayi malarat sik kelakon na beda ada makin orang Islam sudah apa aja sip survei membuktikan tahu sawat ruat ongguan bejet oh berak bejang ni kah yang kira punten berak padahal Allah ka entol sekut motong ambon sepoi beri dua janya banyak pelan berak tinggi dua bayi penyaring tak melih gula tak bentak konot sama mana bentak konot ni kan dari khilafiyah ulama bener lagi khilafiyah Imam Syafi'i aku not santrena Imam Ahmad bin Hanbal tak konot jadi gula tak matur bapak ni kan ni kan bapak je ngetok ni kan 2 rakaat kita dari tak baca terbebas kok terbebas bener yang terbebas benar dua rakaat potong amon lah kak itu ternyata para Arabu sering kali Nabi Muhammad itu bersinggungan artinya menolong kaitaki sarang Nabi Musa mangkan gula mangkin aja cerita Nabi Musa jadi kak mangkan gula bahas sedikah itu alur ceritanya bedoreng bini mator kan Nabi Musa sampuna mator sampuna Arabu alengki kata Nabi Musa pai periksanin badan apa bu mbian mak alengki ka kantoh bada parlo deki jadi magereng bini mun ge ngajam bisa di parlo ka kiai ada masalah kerja nyiom deki bah gelu asejere nyapa boy oke tau sate megete deki wate megete wis ada bu sering bini gila ya Rasulullah utusna Allah Nabi Musa inni adnabtu dzamban azima dan gula gak dinto andi tusaraja wa qad tubtu minhu ila Allah taala keng dan gula ampun tobat ke Allah fadu Allah li duakin ke Allah ki untuk dan gula duakin ayyawfirali dambi samoga gula ni sapora ban Allah wa yatuba alayya ban samoga gula ni kay beri tobat ban Allah tere ma gula popong paken ngomong apolong tere ma ban Allah amin ayo alang bareng rabbi firli aca rabbi firli warhamni wa tub alayya rabbi firli warhamni wattub alayya rabbi firli warhamni wattub alayya baca TV boleh menteri maaf sip acara ngeroduk maksudnya roduk mari nemu le mari ni sabora amin sabora amin ajunan amin gieng calon. Bis lanjut
alhamdulillah pas ada pu saya Nabi Musa dah pun jaga dinto wa ma dzambuki andi itu sana apa mbian bu mak ngujandi itu saraja agak napa tu sana mbian ya Nabi Allah ya utusna Allah Nabi Musa inni zanaitu wa waladtu walada kula zina pangandung pandi anak fakotaltuhu bi kuli pate anak gini azina ngandung andi anak pahana nih paten badan ada tahu saya kan tak penting ngejit walau lebih biasa ya andi anak ngandung oleh zina andi anak pas paten orang seteruan di anak aman deman kadang tinggi maksa pada singangkui bayi tabung bener bu pada saya terlalu sampai awal tua sampai habis keman keaman pada saya suruh ada nikah seteruan di anak mangkan kini kak pahiwang buang pada bayi buang mon bilan nemu bayi bunga mon sedia korla kenceng mon lambat nemu bayi bunga rezeki mon setia bayi uang buang maka iman cari ngak bayi anak nikah cek melarat tak melarat ke bayi anak nikah sengak lo alandu ro melarat ki anang ke ro melarat yang tak ada pas juri melarat sampai kelampin locot ada lebar locot ada berarti melaratan ke bayi anak locot kapi doa gelak ingat ke malam Jumat kan melarat kulawan sambian ni kun ngadetin mun si beteti panika Allah banyak orang ngadeti tak deti bodoh sejak merdina dana tokar menondo tapi bentahun ngendung kini nyaman juduk yang tak akor kak juduk yang tak akor dian tokar menondo tapi ngendung dan ditanya lagi mak ngandung menondo ban bukja tokar menondo imun taulena tokar dungan dungai alhamdulillah si gaga nih kan buang ban gula mati paten ban dan gula negara jetusa salala zina le online bi gula buang padahal mun gambuk ni ka anak sengala mbian bagi oleh zina pas lahiranan kuruanan mbian mun gambuk sebab amahram mun gambuk kapan ta amahram mun kapan kan mangkana benipa gini kan jak saking pagabin guru tria oleh gini pagabin ban si oleh na anu jeri boleh ngebala kabinian jangan pernah termakan rayuan laki-laki orang ngocak deh mayung kok tanggung jawab dim tanggung jawab enjuk kok tanggung jawab ban korenda kok tanggung jawab engkau 24 jam di Roma elang siapa seberak sebini saya rasa titik korban sebini saya rasa cubanya mana mensalake mangkat sana mangkan nemu boleh dah roa ini balai mangkan mbian jak lebur termakan rayuan genikah nuduh korle takku lebah gerebang leso aku ini takku bah gerebang kemana mas ambian mon gengjet longku ongku gagula sekejap pun mas ambian ngujak kobil tu nikah tak ada 5 menit mayu pak wah mayu pak makin babisap pagula mayu
ambian kun ngojak qabil tu mas qabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur ambian mun tak apal ja Arab ja Madura nerima kaulah kakabi na bani kana orang bini panik kasihnya ma panikanan panik kalaban mas kabin si kasaput pateres pak ngandung telo kali wad belu kali wad sangang kali wad pentahun lebah ngandung mono lebah salaule koncoron raja kenekku ingat nih kini kenekku bay ronto tu sana gendak kenekku bay ronto tu sana ronto limangan dekimbian ngucak kena kena mayuh muni peronto ah makopam angopa dulu cekak nih dari jek lebur ngana urusan Toronto jadi Allah apa boleh pas tanang atau pak ke tanang mulja sera tanang mulja nih tanang kasar keli berlakok Nabi Muhammad ini pernah tabangki asalaman tu di kasar bungkol keli periksanin sarang Nabi Muhammad napa lako nampian abdi nene tebet to Nabi pas Nabi Muhammad pahadabu ni katanang mulja isiyom sarang Nabi Muhammad detimun beda tanang kasar berak lako ni katanang mulja jadi bapak si atan ini kemudian jalan duk tela geli ni tanang mulja pon nah deki pon ni kak tanang mulja neku ah gula mata lemes cak guna mik tak mulja ni ke gula tanang tak mulja tu muni sambian mulja karena sambian mondi laki atani berak lakok sokoren guru ring mulja biar tangi tinggal berjak mun ringgen miskin tinggal pimpinan orang bagus si beritas langit kula ni ban sambian sigi soki ni kah sigi soki tak tahu saya kemari ya jelas sanoi ni ke sigi soki ni ke ceci makita aji sigi soki ni kapi ni ke abak ni ke jejak yang sabab doa na sereng tandi barokana orang tandi angkat gula ban sambian sengaja sampai ngit sengit gelu cik bejik gelu maka gula ban sambian kotu pacek peduli dekat orang tandi karena kini kecek raja na barokah wes macek rami nabi ini an yuk apa yuk mbian yuk macek rami ni yuk oh pasar cuko kan berapa pendang buk hah oh larang cuko ya Allah sanpon aja wap ngabala cak azina akhir orang ini kan ngabala cak anak an ipaten se Nabi Musa kan tu atubu ukhruji ya fajirah untur samyan hereng bini jahat untur mian jadi katoh tukah Nabi Musa kan latanzilu narun minas sama fatuhrikuna bisyukmik sekejap aki ni biar muntah untur marin ni ka bekal beda apoi dateng dari tas langit bekal ngobong bekal maketonon ka guleban sambian besaki kim biar muntah untur peleman fakharajat min indihi munkasiratal qalbi akhirah sebini gini kah patah hati ancorate na pola ni tondung ben Nabi Musa fanazala Jibril akhirnya malaikat Jibril bahtoron pasti debuin sareng malaikat Jibril beri salam dari Allah pon apa je mak bengal lembian nondung orang si atobet mak bengal lembian nondung orang bini si atobet yo mata bengal aja orang kelaku nak jahat ngak kasa bambian tangi dingkaper beri selebih jahatan ben gase waman huwa syarrun minha ser selebih jahat ben gase kibad lagi bodoh pesera tarikus salati amidan muta'ammidan orang selebih jahat benring bini zina maten anan engki panika ating ke laki baik pejeng kalaban secara sengaja
pak depak geria ke muslim dia badam tepak gambar pria jadi padahal orang azina lah sarah ngandung lah sarah pakai IPATN berarabu anak ani kalau jadi tulisan rajo pas malaikat Jibril lah beri kabar berdasaraan ban gini kerja kenapa orang saya tak bejeng kalau ben cara sengaja gula matora kambian wahai orang ini magi tampun tan kadi magi wahai ampun tentang wahai orang Ampunten Tengah dan sekitarnya dan orang-orang di luar desa Ampunten bulan berdering serongkin kula matora wahai saudara-saudari sambian aroma sa sampung ben Allah geng tak bejeng ki lebih bagus abejeng geng tak sampung yulang na takut tak ngerti kepung sampung takut tak ngerti abajang geng tak hosok lebih bagus ketimbang aroma sahosok geng tak abajang ngerti sia mau ke genteng ke atas duhur tak turun lepas asar tak turun bangun cak tak abajang ber marekon bil tas genteng gitu apa sujud dak remon wah ya sanggup hajud sujud dah iya apa jang resi penting sampung jamak nyaman senika gula tak langkong nyon sapora orang ni kamu nak bajang beda sini kan orang ni kamu nak bajang pas kun minak mikirin sampungan tapi tak bajang senika kerua pada benar roda badan aja berarti din bener nah goen berdua mungkin gue leban sampean tikal tuh ada bajang kemarin asar nikah lah setengah empat wib lebih 5 menit nikah gue leban sampean kemarin pas bajang asar nama kita hosok kursi penting rukun sholat terbaca lakonin Fatihah sehingga akabi bulan banyak orang dagang baca Fatihah pas seakan-akan aliran kebatinan wah ning daya pas tak macam sakale anak apa jang ate sampung ya mun suruh mun duka kabin orang ni kamu macam rukun qauli haitsu yusmi'u nafsahu pakai ding abad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ada iya tegending gun bibir tak saja bener ya mon beda son ngeder mage sonamnya buang ya beni bahwa tuan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim saya ditanya lagi bahwa tuan anda ya beda son benih soro pakai dingga orang pakai dingga abad netibi kerua ki memang karena wiridan ni kayak ibri cerita sendiri dalam Al-Quran wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila tak usah sambian munawirid wat-watan keng munawirid jak pakun pah neng seni kemunono tapi ngalak ngak tengahan sekira nih gedi nggak kopeng jelas gi kecuali boleh kecuali nerek ya kecuali wajilat kulubuhum ngecit atena jadi nggak dikiran lo Allah ngecit oke okay. Harus benih geng kebal luang Allah kan muntoriko kan pada sesini kan gue tinggi Toriko Naqsyabandi mama maus Allah hosok panas Allah seneka la ilaha illallah tekan mbak jak sandrasanan mikirinin TV bayi jaring jagadeng bah-bahan kun teti penilai orang ngawirit apa mage bah tak weng-wengan dei cek bah neng dei
kan bener macam la ilaha illallah mun toriko kan sedikah tajak diri kan toh la ilaha illallah kan sedikah sedikah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allah nikah pesan tak sampai ke kantor ke latifatul qalbi karena nikah kan nang tusan gulaban sambian celeng ngaruyo pembian ni mun atur laku tusak beda titik celeng ke kantor des mun pas anu boleh celeng boleh des jon tebel des pas ada taning balai loreng goli atena patela Allah matem bian ya buruk no obo nyomper darah mah paling mengelele dari apa dari zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mon ning syadilia gasa mon tak seni ka aweng sini ka la ilaha illallah nah dah udah dah yen lagi mon nang apa gitu kita ada apa dua apa mian nang tak apa aja nondu bah tak apa kan tak masalah la ilaha illallah la ilaha illallah ada ngelele alen cailah tasbih tamu lagakar ada lewo dina kiain lah tamu alhamdulillah rabbil alamin jak kalau tanda marin mudi mu ilang akan iya amin lah guru nyaman guru sepam bian muntar ke koloman bah ngakas ana apa cocok muda cocok ngantang fatihah elang bah ida napa jodoh napa jak orang diberi ngakan baku diberi ngakan gia masa apa ditanya aki orang yang beri ngakan bian ngedeg lah mungkin pun tahu lena se masa ada iya coba kuno lena se bah orang bah ngocak orang mau nawirid ni kau lapar ngidai kok jangan sapa orang mau ni kamu nawirid mau lapar ni kejan ranying pada bel guru bel besar guru kamu ni dalam ni kosong yang pentong sini kamu ni tong sini kamu ni tong sini mau ni dalam posak apa penting dia mau lapar guru Allah la ilaha illallah la ilaha illallah sini pun nganya Allah gula lamba oni ngaji tafsir ngaram tak kali gulan di kanca nyidde wah kento ki mundu gula lamba agelok nak kana kiai mereng siapa kan kiai mesem juga nak kana agelok taring sak kento jadi noro agelok lagi ongkuan ge ongkuan agelok kocak wina kan agelok kakek jangan nak gelak hari sila gelak apa andria ada apa pun ada apa kok akan tok dia ngaji akan tok angkana le ini setindatin tenggenteng ni kasih wah genteng sewah ratin apa mbian bolan tangit dah jadi coba makin ni mau ni lerek bersera sini kak tapas lerek sini pas mesem ki bisa ngatur coba tedung dekian bila langang ngama ke banyak orang langang coba ambian montar wali songo numpak bis kota bening pesawat ning pesawat ni kan 10 jam mun dari Juanda ke Jeddah lebur petedung orang boleh riwarin mari makabin ustad bi penghafal Quran ni jompok pas umroh todusan gini kedua gini waduh pak ke pesawat dah temu agelu sini kalau tak sadar ngara sebini guru agelu makai pada gula guru dah tahan foto bi di sini dia gula wah canda cekak wah nonduk sini kayak ada foto na siapa retan aduh kiai gejia
ya apa jabi ini nak lagi dua apa timbian ni keseratin polan kita ngide coba ngide butuh kebadan aduh ya Allah makan surah lebaran montedung bahaya roboh duh ya Allah daerah terlarang roh musibah bukan lesok bon terakhir malam ya macam Lud berapa menit Lud sekami apa oh iya lama sembin bangun jagring kedua sana apa-apaan benanan sih taib debu ya jadi dan gula duet duet benser beda punak dan gula duet ben anak kan bayi temu aja gendeng anak ya melangi pun bah gendeng anak apa lagi lopot ya ojen lah terakhir gula mantora kepanjenengan dalam kedetian Isra sarang Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kaintot tepangki sarang orang bini ampon sepo telebat keng retin are kota beki mole ya moli kam ma'fuk Peleman engki ngereng buk ngereng beri jalan satu buk termat selamat buk tuh alhamdulillah engki kenapa juga mie ya teh sampai sangku sombong kan siapa kan ini nyaman keteh ada beda senoro ala tordus la coba ya engkau gendeng ya jak pemain ini gendeng ndak nikah lah takut si mancing makai cukup milih hantan la kemarin ni siapa pun kiai kemarin ni macam nangin kan dikit bayi ngaki holil ya sini rempah yang viral gitu dikit pak ada bu sebenarnya belum yakin dunia nikah ternyata tua umur yang bakun detin makanya saya rasa tak libur ke dunia cak mun ke dunia ni ada barang terahum ada terahum seterahum ni mun ke Quran baca Quran akajang kawah non ikut tak ya sangguba kajang kau mon Quran keng mon kapase ada itemok jak jogot tu jak atau sanben ketan apa bener malah okorna mangken nikah ikut cak orang sukses barokah tak barokah nikah okorna mangken gentunya mondok itu lima beliau panika pesantren alumni na pasoki bah ngocak barokah roy mun soki mun tandi bah ngocak ni serayo ada apa rumah tak barokah kok tadi barokah yo korgan soki padahal barokah panika kelenon barokah nika odin nyaman peceng ibadah guru barokah makilah tak apa andi karena kenikmatan itu tidak bisa diukur daripada nikmat duniawi banyak orang andi nikmat duniawi tapi posangan luar biasa saya kocak posang ningi legen negerua pada orang tak pati andi punten tapi ternyata dia merasa bahagia apa yang ia miliki kata dia syukurin dak kajunan pun Allah makan gula ban sambian si badan ni kan ngak makan ni paringi sehat ampun alhamdulillah kong langkong negara kau leban banjir dengan makan Indonesia ni ka aman buktinya aja aman jak pengajian raja nggak nih kata dak polisi nih berarti kan dak apa ada saya nggak mau pengajian di luar lengkap ban polisi nah dengan tembak lengkap kan toh apa ada saya nyambi tembak rokok pun
Itu aman Indonesia nih. Ada negara yang paling nyaman muncan guli Indonesia. Estonia. Coba ambian ning negara luar. Kadung celep, ekstrim celep. Kadung panas poton. Indonesia kadung panas biasa. Kadung celep lagi celep biasa. Budi pas dulu kabuka dinan. Ada. Wai ngak Madinah umpama. Kota becelep agak ning egam lagi, ning belentom umpama. Apa ada boleh celep nih ning negara luar pada Rabu, mun akademi boleh nyongkok ning YouTube, mun akademi, angak nih kak. Yang kak sini ke sekejap langsung geli, ana pak, dari celep pak. Negeri min sekian. Mun gantung kan mah beda min. Jadi celep nih paling celep sekian derajat berapa belas berisa nikah. Nyaman, alhamdulillah Indonesia. Iki engki Mekah kata retan, Mekah kata tangke, gamma Aceh Serambi Mekah. Indonesia ini luar biasa. Ring wadi banyak tanggung bentar. Indonesia ini kapan Arabu agama mayoritas Islam atau karan kuno le dugridu tentu ada perang. Makelah itu suruh perang tak perang. Dah ada main dom main remis ini Maroko ada pun Indonesia ini alhamdulillah aman nyaman agama berada busik seboran agama kenikmatan lebih hebat ketimbang aman dan nyaman ini. Coba dikit malam biar beda kaper cek bekal beda lentuk tasik di dajak nenek bekal ongke tak ada nyaman tedu biar padahal gula bersambian belum tahu ketika terjadi berak beda kaper hoax enggak biar lembek gara-gara abek deringi tek kasih serongan lah telur lemah lembek diringi tek kan kada tero baju telur imun kun tero baju telur mak pas deti salam guru telur tompes bagi telur semalam nih ke telur jo tak bojo cok guli jagain ben bini mas ini gak beda kabar serongan lah telur telur ngaji deh bisa ku tak mantian lor teloran dan gula tak berjaja senikah gula ngitek ambian noning bilan kira-kira petong tahun dari semangkian bedelen tukul dua mandem ingat ambian ingi oning ingi gula lagi enggak gula asli enggak gula malam kemis kulakku kasa orang yang saya cerita ke guru ya Allah lentu mana lagi mai demo gula tahajud tak kami tak bahagu di sini kami gula aku di sini dan gula jak saking ngocak genteng aku li kan pedenan mak pahajiri ini sih kebelakang kok gula kami aku di sini dua kopak aku di sini kok gul ngocak engki jalakan len tujak gula geresa jangan gula ya Allah malam Jumat nih kak saya asal dikasih hanya masjid tak pada bosa banyak orang yang tujuh masjid kenapa ya takut beda gempa susulan teti masjid ni kamu teropos salin tu kada mun beda lentu lah bosa bah beli lekok takok karena makanya aman nyaman ya Allah kejadian nyaman aku leban sampean nikah mun saknya merebon coy ya insyaallah terletak ke arek mun saknya mas HP terletak kenyang mau nempo kan toh makan mbian terhat sih ada kepin nikah terlanjang umur barokah nikah pilihan lebarak teramanah terus aku leban sampean kan terus mengalami aman amin ya rabbal alamin sekak dito pamator apa tak apa aja bu kurang 15 menit abu cetak pati apa aja nak ya abu asar la ilaha illallah tak sesuai ben judul Isra Mi'raj ulang tahun solat apa jong di negeri abid kewa pada bani pondok guru pada tulisan an-nadhafatu minal iman ibu bawa sampah modono jono ko sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfadna minad dunubi wal atham warzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.